We're dealing with a lot of methamphetamine. How would you describe your life? Chaos. Ah. Yeah. My head felt like it was getting cooked, and he's just full of rage and full of, you're on fire. Once they get to that rawness core of who they are and what's happened, then you start to install health and well-being. Tēnā rā koutou katoa, nau mai huri mai ki, ka huri te tai. Where we look at the effects of methamphetamine on the whānau. Watching services come through, I wish that I had that. This is the first time I've actually been able to have control of my life. I need to do something. I can't just let my nephews and nieces suffer, you know. Kia ora rā koutou katoa, nau mai, tēnā koutou e huri mai ina ki tēnei hōtaka o te hau Kāinga. Nix and I, how are you? Yeah, I'm good. I'm good. Kia It's ora. nice being in the north again, eh? It is. It's hot. We're all hot up north. Yeah. But just really good to connect with some of our whānau I haven't seen for a while. Hone Taimona, tēnā koe te hoa, te rangatira. Kia ora tātou. And Faith Murray, and you guys entrenched in Northland, you know, doing mahi rangatira e pāna ki ngā hāpuri o te nota, no reira nau mai haere mai. Kia ora tātou. Hakamarama, aka ngā mahi i konei e mahi ana i kōrua? Te mea ko te timatanga mai, nā ka hoki anō ki tēnei me ki te tikanga, nei te mea he hunga mōhio nei ka mitu ko tātou katoa ki tēnei me te tikanga. Nā, ko te āhua tērā ngā whakahaerenga ki runga iwa tātou malai katone. Ka mitu i tō mātou, iwa mātou malai te kāinga, ka mitu me wa koe te malai anō. Nō reira, i roto i te ao o tēnei me te tikanga, me ngā momo larirari o te wā, ne? Yeah. Roti tō mātou taki wā roto i te wahapū Hokianga, i te tonga Hokianga, mai i tō mātou kāinga noho ki roto Pākanai, ka tai o te ki roto te waipaua. Koe tērā ko te tahi wahanga, wāhi kāinga tērā, ingali māku kororo mo te katoa Hokianga, ka uru ki roto ngā momo larirari o te wā, ne? Ngā larirari kua roa nei, e noho pēhi ana, e noho pēnei te tahi ringa hama nei, ne? Tūkino nei. Patu tangata, ne? Yeah. Nā, ko te waipiro te tahi mea kikino. Yeah. Ne? Ka mitu me ngā momo kai, nā, i te mea ka taka mai ki tēnei mea ki te methamphetamines, nā, ki tōna tae mā timatanga mai o taua kai ki roto i a mātou. Kei kona anō ngā tohu i puta ai, ne? Me ara te tahi reo. Me ara te tahi ringa. Me ara te tahi kaupapa i roti te kāinga. Ki te tūatu, ki te mea, ki te kāinga anō, i te mea ki te korora mātou ki a mātou anō. Ne? Yeah. Te mea kororo ki te pirimana, kororo ki i te mea ki te kāwanatanga. Kei te titira whakaloto mātou ki a mātou anō. Yeah. Yeah. E tēnei mea katoa kei konea i te kāinga. Yeah. Kei te tūkino i a tātou te kāinga. Nō reira, he hake ngā tikanga o te kāinga. Ne, kia tū ki runga ki te whakautu, ne? To have a response. Yeah. Tikanga response. I te mea, it is through tikanga that we know that we are hapu-based, that we are traditional-based, ne? That we are whakapapa-based, ne? Nō reira, i roto i tāo o te tikanga, ka ki tei mātou, tiki atu i te rā kaupapa, tika atu i te rā kaupapa. Whakahui katoa ngā kaupapa, kia pai ei tō mātou huri ki roti a mātou anō. Nā, ki te whakaora. Yeah. To look after ourselves, to be present at least. Ne? So you talk of a tikanga framework as a guider, as a map, to look at these issues that face us and our ability to look at ourselves. Ne? You know, because we know ourselves. And I really support this because there's been so many other formulas. And I don't even like to put the word formula and tikanga in the same kōrero. Tēnei mea te tikanga, he mea tino hohonu mai rāno. But there are formulas that have never worked for Māori. Kia o whakaro, is this the way? Is it it's, you know, I've heard this kōrero by Māori for Māori, but is it a Māori methodology that's going to get us through this rubbish?
Beautiful. This is in there. So I'll just lower it and I'll turn it also. Am I shouting? Oh, beautiful. Yeah. But jump in any time. Yeah, kōrero, whakawhiti kōrero tēnei. So is this, because this excites me, because nothing else has worked. And we've seen these ngārara before come into our communities. You know, you spoke of kairama, ne? Ko whānau, kairama is rum, you know, where the sailors brought. So this new wave is methamphetamine. Tell me about your whakaaro or method around that. I te mei roto i wa mātou kōrero i mua, i te wā i tai tuatahi mai ko ngā kaipuke Pākehā, ne, ro te ngā raitau ki mori, ne. Ka mute kei runga i ngā kaipuke, kei kuna kato ngā kāho waipiro, ko ngā rama nei, ne, ko ngā wihiki era mea katoa. Whiskey, rum. Ka mute ka tari mai ki uta, ne, i ngari no te kite ngāke, i ua mātou tūpuni taua tāmi, te kiro kei roto, ka whakatakoto rā te he rāhui. Ka mea rā te whakahokia. So you're saying when whiskey and rum and waipiro came to our country and our old people saw the negativity in it, they said no. Te ka mite ka mea rā te whakahokia ki tai, kaua tari mai ki uta. Right, don't bring it back. Nō mea na, whakahokia ki rote te ringeri o te tangata nāni tari mai. Right. Mau e kai, kia mate kōkoe. Wow. Kia raru kōkoe. Ne, i te mea hala tēnā kai mo tōku ihui. Right. Engari ka tū te kawana, ne, tai te kawana ka āmene, kia hoko te waipiro ki rote ngā takiwa katoa, ne. Right. Ko i tērā ko te raru. Yeah. Ka tū ko te kawana, me wana ture katoa, ka āhi te hoko waipiro ki rote ngā takiwa katoa, ne. Right, so it was made available to our people. Yes. I'm just recapping, so my questions are decent enough for you guys. So our old people said, no, we don't want this stuff, but it was supported by our settlers to be sold? Yes. Okay. And it became part of a law that none of us agreed to. Yeah, but the other thing is too, I remember reading history about our people going back to England to say, you need to sort these Pākehā people out because they're running riot. Tikana. Nā te aha, nā te kai waipiro. Ai. You know, so the drinking of alcohol, and you know, we're talking about addiction here. Hey. Te timatanga mai mo te At the beginning. Te me koe te ko te whakapapa. Yeah. O te taenga mai. Right. O ene mo kai. The genealogy of addiction. Ai. Nā, ka mute mo te aha. Kia whai muni te tangata ne. Yeah. For wealth. Ai, hoi nāno. Yeah. Hele te me ke ora. Yeah. Ko te tangata ke ora ngā tamariki me ngā mokopuna. Yeah. So that doesn't fit. I te mea, I roto a tāua tikanga, ka hore tērā, ka hore he whakapapa. Ne, e kore tērā uru ki roto te whakapapa. Wow. Ta ke tērā hei patu te whakapapa, hale te mea whakapū mo i te oranga ne. Yeah, I really need, and aroha mai nā te mea te paihoki o te rera o tō reo, but what our guest is saying, you Tristan, no, what our guest is saying is this, things like alcohol and methamphetamine and stuff does not enhance a whakapapa. It kills a whakapapa. And it has no place within our existence. Yeah, so when these guys... Hence why yet our Malai are present. We've got Malai all over the place in Hokianga. And that's the tikanga that the Malai always adheres to or rises to. Yes. What is the best thing for us? Ne? Yeah. Ne peri te mei nei, ko tāu hiahia nei mau, ke pērā no, na mo te oranga, ke pērā no tāu e hoatu ana. Right. What you want for you to live Yeah. is what you should also give to others as such. Ne? Right. That tino ki te ngā kanuhi atu, to see the presence of someone there. Yeah. And that also applies to the tai ao katoa. Do we really see the sky? Do we really see the night? That's Do we right. really see the water? Do we really know where this came from? Yeah. Do we know where this breath that we are breathing it came from there? Yeah. It's given to us in a manner that he oranga tēnei ka tāmai ka tāua. Yeah. So we have a responsibility to share the same, Yeah. to be the same. It's funny you should bring this up. It's just that
when you go back a few hundred years and see the destruction that alcohol and tobacco to a huge degree was making on our people, there are people who have been dealing meth, right, who actually don't actually see the damage that's being done. All they see is the money. They know it's happening. I te mea ki roto i te whakapapa o tēnei me te waipiro, ka tahi ka puta ko lauriraure, ka puta ko mate, ka puta ko aitu, ka puta ko whare here here. Right. Ka puta ko kōtine. Right. So all of the things that birthed out of all of those existence of these things and the continuation. No reira, who is the tangata o ngā tangata o te kāwana rāne that's allowing this still to happen there? Because we have never agreed to have waipiro inside our area, never. Yet it's legally sold within the area. Even tēnei mea te kai hikari momi hikari Ka tine. me te vaping katoa, me te vaping katoa. Yeah. Popping up around the place. So do you work in this space as well, sis? Hi. Yeah. So tell me a little bit about what you do. Kia ora. Yeah. Okay. Other than supporting this, guiding this wonderful man. Yeah. So most of us have lived experience that are working in Te Kapehu. This is Te Kapehu. Yeah. Te Kapehu Te Kāinga, meaning a compass back home to yourself, to your hapu, to your identity, to your traditional cultural realms. That's awesome. So, and we're in Hokianga. Hokianga is predominantly Māori, so it makes sense to go down that track mostly. I te mea ka no hapu tonu, ne? Yeah. Pera katoa, I au hapu katoa ki roto I miti, e hapu tonu I tāhua, ne? I te mea, I te tāmaka hoki mai, ko ngā whanaunga ki te kāinga, ka hoki mai ai rāti, ki o rongo rāti te mauri o te kāinga. Yeah. Take kei roti te mauri o te kāinga, kei reira te tei rongoa nui rawa. E kore tāia te kāwanatanga tō hoatu. Engari, kei roti te whinu te oranga, kei roti te wai te oranga, kei roti te moana te oranga, kei ngā maunga te oranga, kei roti te reo, ngā kōroro, ngā kare ki te wairuatanga, era mea katoa te oranga, ne? Ka pā tera wairua ki a tāua, tera momo koengo, ne? Mate kai ana me hoki au te kāinga. Take kei te klanga te reo oku tūpuna oku mātua ki au. Yeah. Kia piki au ki nui ki oku maunga, kia moia hau I te pō, I waho kaore kākau. Ke kite katoa ngā kāuhi whetu I te hamiki te rangi. Te mea, nā koutou hau I hanga. Nā koutou hau I whānau mai au ki taua, ne? Ki unu mea ngā wai, kia noho tahi. Haere ki te wāhi tapu era mea katoa me te tangi. Take I roti te hekenga o te roimata, koe tēnā ko te tahi wahanga, kia putai ta mamai, ne? Waiho ta mamai ki reira. Ne? Kia haka ora koe I a koe ano. Tahi koe ka huri koe, ki te ao, ko riri koe te hoki koe ki roto ki tau awana, ne? I love the point that you made about grief. You touched on grief because even meth and those sorts of addictions just create huge grief right through the whānau. But your kōrero about going to the waihi tapu or going to a space where you can leave your roimata, your sadness there, fill up your wairua tank and then attack the world. Not attack, but get out there into that space and do the good, mate. So you guys are championing our local people who are going through this journey. I mean, talking to police, talking to government. What's happening in your space? Yes, we do work with the police around certain tangata that are having problems, and we try to work with them in a way that keeps them out of court. Yeah. And gets them back onto kaupapa that is, that works for them, and we've found for Kairo to be very much a kaupapa that works for our tāne in particular. Rongoa, we do a lot of rongoa and traditional healing practices, also whakapapa te oranga, which is an intergenerational therapeutic model that came out of family constellations actually. Yeah. But we have a lot of people really engaging in that when we have that. We do a lot of wānanga, so a lot of it's got to do with building cohesion and capacity in the community and in whānau, so that there is all of this wraparound and understanding of what and comfort in the journey. And we really don't talk about myth. No, we hardly It's just day-to-day living, breathing together, seeing each other, witnessing things, and being present when things don't go down, good things, and being present when things are so beautiful, so luscious. Such,
and creating lots of wānanga that people can join in on, not about me, And supporting. but about our own traditional practices. Those are the things that kept, our people well for thousands of years. Yeah. Yeah. And a lot of, and we really harm reduction because we can't be anything else. Being in a community, we can't make those those rules on people to be abstinent. And it might take a little bit longer, but what we've seen happen is that people don't just change, the whole whānau does, the whole whānau system. It does take a bit longer, but it works. And we do also marae justice, restorative things, whānau hui to bring people back into the whānau. And we were quite big on having kai hapai, so a whānau member that walked alongside of the person that was with us. Yeah. So that there was always this reporting back and forth to make sure connection. That Connection. Nobody's no moke, eh? No loneliness. Yeah. And also knowing that they're not disconnected from their whānau. They might have whānau over here that are not happy about their behaviours, but if you've got one person that's on side that are able to relay back to the whānau, look, they're doing really, it helps join things up. Yeah. Ko te tahi wahanga, i te mea tō mā te marae roto pākana, i te mea kei lori te maru pākana, i marae ka tōku enei, ko enei kaue ngā kaupapa, i te mea ko ki te tāte katoa, ko ki te tāti roto, i ngā momo tari kawana, ne? Nē kei kona ko te kawanatanga, ka puta ko tēnei kawanatanga, nā te katoa doho wehe ana, ne? Ta tāwhetera E whawhai ana. Nā kawite, mehe mea pere i runga, ko pera katoa tō tātu i viraro, ne? Engari ki runga i te marae, ko i tera ko te wāhi tōtika, kia tui ai, ne? Kia kotahi te hekenga o te whakapapa, ne? Kia whiwhi te katoa. Ngā mea i runga, ngā mea katoa i runga, heke katoa ki te mea mutunga i raro nei. Beautiful. Ne? And it's about also our marae areas building up to be their own providers, ne? Ne? And one of the great things about our whaiora that they gave us an opportunity to do so. Yet that was the first thing disestablished by the government as a taka whaiora. Taka whaiora practically came to the marae tomokanga and said, we want to work with you. Yeah. Every other agency has never done that. Our ko te hoipere ki roto Hokianga, hauro Hokianga kei te pera to hoipere tēnei wāne. Ka hiahia ki te mahitahi, ki te hapu, ki ngā kāinga, ki ngā whānau katoa. Because at the end of the day, no one's coming. Yeah. You are the greatest person. You are going to respond to everything. You ring up certain services, they won't be there in 5 minutes, 10 minutes, because such, baka miti. Yeah. Ne? Lauri tētahi. Ka mui te urua rā koe tateri mai na tāri atu kia tāme te tai āwhina. So what do we do back home? What does the leadership do back home there? When another crisis comes, might be another earthquake, won't be earthquake back home, but another tidal wave, say what, no one's coming. So our marae have always been present. It's funny you should mention that. When they had the earthquake in Kaikoura, the first civil defence support organisation up and running and feeding. The marae. Yep, it was. Yeah. So when we talk about having a support net for our people, marae is one of the oldest living, breathing spaces in our culture, and it still works. Yeah. And it's still open 24/7, so forth and so forth. So we have the marae here, we have the hapu, whenua, as in ko te rohe, ko te takiwa, o te hapu, and inside here you have multiple papa kāinga ne. Yeah. So the marae itself becomes alive. It's just a building, really. Yeah. But it has traditional, the empowerment inside is so strong. Yet the same powers there is in every single papa kāinga. Right, in those homes. Yeah, in those homes. Yes. Because from their power, the marae itself becomes activated ne. Yeah. If this lacks here, it's going to lack here. Aye. If this is in harm here, that harm is going to be transferred here and there. Yeah. So it's about us reconnecting to ourselves, and through that whakapapa network, but also again try to enlist our government agencies to work as close as possible. Oh, they're treaty partners. We should be working together. I made a statement. You would think so and you would hope so, but you always have this knowing that they're there. Yeah. Might be over there, but you can contact them in time there because they have certain roles and that's their responsibility. We will win them over.
We will. The time is getting close that they'll see, because there's still a lot of people, e hoa, you know, kei te rongoki ēnei kōrero, and a lot of our treaty partners will think, you know what, that's a lot of humbo jumbo. Hey, engari, it's the only thing that's working. You know, and it's not, Māori don't have a monopoly on these sorts of things, in my opinion. It's about the human spirit. Aroha ki te tangata, mana ki tangata, where we come from, where we're going. I'm interested in both your comments on this. One of my beliefs is a very proud Māori New Zealander. Kia ora koe. Yeah. Māori New Zealand. I'll put this one first because that's what I bring to the table. Okay, the uniqueness is that we still suffer from a poverty of spirit. A lot of our people are mamaiana ne, and they don't realise that they come from greatness. He rangatira e tū mai nei ne. Aha o whakaru pāna ki tērā. I te mea ko te wairuatanga, na koe e tera ko tō tāua, me tō tāua putinga tuatahi mai, ne? I roti te wairuatanga. Ka hono te wairua ki te tiru na katahe kāra ko te, hamute ko te tangata ki runga, ne? Ka kāro ko hine, kāro ko tāne ki runga nei, ne? Ko te wairuatanga, again, the spiritual consciousness as such, that is so powerful, because that is our creative being, and we actualize it within this body form as such. Yeah. And sometimes we have certain downloads that just come straight from above or straight from in. Above is from in. Yeah. Nothing, everything outside really is already inside as such. So for our people to really understand and really hongi every second, every minute, every hour of life itself, and taste it, ne? Yeah. Whether you're hungry, because you might be starving, but by just breathing, you are enough. You know, you are connected to the source. You are the source. Yeah. And then even when you pass on, there is another connection that is waiting for you, because whakapapa states so, ne? Yeah. There is no ending. Yeah. But with the wairuatanga, again, with certain rituals that we are not recreating, but rituals that we that have always been there. Yeah, exercising. They've always been there. Sometimes you say, oh, you know, we have never done it, but they've always been, everything has been waiting for us to wake up. Everything is right. Looking at us. Yeah. Looking at us. Even this wāhi, mea konei, ne? I te wāhi, me kamiti me te tipu katoa, ka mahara, tēnei mea katoa lote te ngāhere te tahi tāma ki muri nei, ne? Nō reira, he koha katoa nei momo wāhi nei, kia pai tua tāua noho. Kia pai tua tāua, me tāte noho tahi nei, kamiti mo tēnei a wahanga kōrero nei, ne? So the wairuatanga has many portals. Yeah. Mo te whakaora I te wairua, ne? Kia pai ai a hine ngaru. Kia pai ai a wairua roto, a whatu manawa. Kia pai ai te manawa me te ngākau. Kia kita anō te kanuhi mata ki te, ne? So we can visualize, ne? Yeah. Being visualized and be able to activate. And sometimes you can see the beautifulness in all this new generation, tamari coming forward. You can see how spiritual they are. Just in what they're doing, because they are very much seeing more than what we can see. That's right. It's a clearer lens. And they're playing, what are you playing? Tutu te mokopune tahe. Hale te tutu kei te whakaako. Yeah. That mokopuna is learning. Yeah, because someone's teaching that mokopuna ne, and all of those things. Because it's like programming, I think, that does that to us. The programming all through our life. Totally. And we picked up a centennial from 1843 to 1943. The first sentence basically says, you know, praising Captain Cook for coming over and helping the savages, you know, getting the savages to where they were. That's the intro. So that's like a magazine back in the day. Yeah. So those journals, early journals, Yeah. And that's what... It's interesting, though, because when you guys are in your space doing what you do, you just said before, you don't actually talk about P. No. Okay. Well, in this corridor, you haven't spoken about P. What you've spoken about is bigger than P. It's about you, your wairua, your spirit, your strength, your tenacity, and all those things. I te mea whānau mai, koe hea koe whānau mai ai. Yeah. How When were you born? I te hea te take tō pāpa,
ne, he tāne tōna tāma, ka moe ki tō māma, ne, ka moe ai, ka hono katoa ngā wairua atu katoa weni wairua alike katoa weni wairua tūpuna katoa weni hei aha kia kōpū koe ki roto i te kōpūtanga o tō māma nā kia whāna mai kui te ao ne. And all of that, people might think that it's story. It's not story. No. It actually happened. You're actually here. Yeah. And you have a presence, and you have a being, and you have a purpose, you have a responsibility in there. Yeah. And to for us all to realize it is all about love in there. Yeah. It's all about that aroha hānei. Yeah. Because at this present moment, we are breathing because of the love of the creation, of the creating elements that are keeping us alive at this present moment. Just imagine if the sun stopped, it didn't come tomorrow. Yeah. Or, that's right. Just imagine if the wind just said, I'm going to have a sleep tonight, and then all of us will be there. Yeah. Yet, they are freely giving us love because we're part of their whakapapa. Yeah, yeah. They created us. They were role and responsibility. One of the big things I get from sitting with you, and I'm sure we both get, is when you're in this space, your lens is becoming clearer and clearer and clearer, because you've been talking about the magic and the miracles of things that are quite simple, and the appreciation of the things that, you talk about this beautiful varnish table, engari tōna whakapapa mai I te ngāhere. And know that this bit of wood has been rained on, and all the wood, and our manu have lived in that, and they've contributed to the ecosystem. And I tell you what, there are miracles all around us that a lot of us don't see. No, exactly. Well, we don't appreciate. No, we don't appreciate. Yes. And that's where wealth is. I heard something today. Tikata. Yeah, I heard something today where somebody said, man, I feel sorry for those people. They are so poor. All they've got is money. Nā ka rongo koe ki tērā kōrero. They got plenty of money, but the other riches aren't on their radar. Hey. I te mea ta tama ka mate ta tangata. Yes, when you die. Ka mutu ngā muni katoa. Yeah. Te muni o ringa rei te mea ka hoko koe he wāhi mau I runga tāra wairua, ne? Yeah, yeah. Aha koa kingi, aha koa kuini, aha koa teha. Ka tai ki tō taima, ko tahi anō huarahi, hei hokinga ki te pūtaketanga mai ngā mea katoa, ne? And it's about, wealth itself. Wealth is just, This is wealth. I te miniti. No, I te mea koroa tāo ki roti te wharera. Yeah. I te miniti whakamutinga mau no te mata te whenua, ne? It's not about money. You will not be thinking about, my money. You'll be thinking about your tamariki, your mokopuna, what you've done, your last breath. Yeah. Yes. Ne? If you are able to control your last breath. Yeah. Hopefully it's not through aitua, it's not through patu, it's not through pakanga. The world's in chaos at the moment, ne? Yeah. Oh, and one of the things that drew Nix and I together was our grief journey. We've both lost children, Nix lost her baby Alaska very young, tino pepi, and I lost Taina as a teenager to sickness. Both were. And when you talk about money, bro, keep your money. I'd live in a cardboard box if I could have my boy back, So sometimes you have to go to those spaces of mamai you got to know what sour is to taste sweet, to know what sweet is, but... Me te mea no I te tāma ka heke, I te mea tātou katoa, te mea ko utaina, me koe taukewe te mamaitanga nui rawa ki runga I a tātou katoa, ne? And it's about having people next to us. That's it. Ne, mo te mea, e kai tau a kai, ne? Yeah. Kia ora e koe. Yeah. Kei kone te ringa, hei aha kia hikina kia hāpe ake koe ki runga, ne? Yeah. Kei kone te tahi reo whakamana i a ne? Hara te reo whakaiti. No. Kaua wene ringa patu tangata. Yeah. Kaua tōku reo whakakore tahi te tangata. I te mea, mā te wairua anō ka ora ko tēnei, ki te waiho mā tēnei kōrero mau ka larirare koe. Yeah. Ko tō wairua ke, hei whāngai tō whare wāranga a hinengaro. Kia pai ei tō reo, te whai kupu tō reo tōwa, kia pai te mahi o ringaringa. Wairua, thoughts, reo and action, ne?
tikanga based, tikanga, whakapapa based. It's about keeping the whakapapa alive, ne? Ko mutu te wā, tēnei te mihi kia kōrua ko tā mai ki te hakanui tō tātou kaupapa ngā mihi nui. I nei kōrero, he kōrero rangatira, engari he kōrero no tātou mātua tūpuna ne. Nō reira, kia kōrua, kia tātou hoki. Tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora tātou. I te mea, ko te mea mutunga māku. Ai. Ko te mea mutunga māku, ko tēnei. Ko te aroha ki, ne? Kia ora. Ko te aroha te mea nui. Ka nui te aroha kia koe, kia koe katoa e kara. Ki te katoa, ki te tepu, ki weni momo pau kōrero katoa, ka nui te aroha ki te ao katoa, ne? Kia ora. Take, he aliki katoa koutou, he atua katoa koutou, he kaihanga katoa koutou. Ai, kia ora mai nā tātou. Kia ora. Ana tata waita, aroha ina mai. Waita tā. Waita mai. Kia aroha ina mai, e pauripu ana taku nā kou. Menga kia murua kōku he, kōku kino. Kōku mate, kōku hora, hera ki nei taku reo. Mehi o tēnā kou ki a koe, e nā kau aroha nui atu whānau. Ki a koe, kia roha ina mai. Kia roha ina mai. Kia ora tātou. Kia ora tātou.